ese wabaye iki? Ubwiye cyagiye ejo bundi ibintu byambayeho. Cyari? Mwana we ndabizi mwarandakariye. Umve ngo iki cyose mba numva wagira ngo gifite nk'andi hantu gifashe. None se ejo bundi urambwa ngo waraje urambwa ngo narakurakariye gute? Soze sanzira ko inzira zijya mu rugo kwa Gihozo unyura hafi y'ibishanga urumva uturutse mu rugo. Yego. Nanga. Ushaka kugerayo vuba. Kwambuka kakararo nyine. Ye kakararo. Narahaciye ajya amasaha. Uzi byambayeho. Uzi ko habuze gato ngo abantu bari ubuzima. Baraguteze se? Baranize. Tubanyaka buri kimwe cyose nari mfite. Wumve ngo na telefone impano nagize. Nuko nari nayifashe nayishyizemo hano. Hari ukuntu hano ugiye kwaca ubu byikeka. Ariko utarishura neza yuko bagira cyane kandi n'akamatushe karase nagake. Ntago bari kubitekerezaho cyane. Abanyagwaya amafaranga nari gushira Gihozo babaranyatse. Ya mavuta byose baranyaka. Habuze gato n'ubuzima bari kubunyaga.